Bir bozaya, Ne? 2 bozaya bir şey. Ne? Bir saat verdik. Kim? Biz verdik 2 bozaya bir saat. Kimsiniz siz be? Ha? Toto Aga'yla ikiniz. Sonra Totogaylar meşhur verdi 2 bozaya. 2 boza. Kime sattınız onu? Ha? Ha kime sattınız? Rambo'ya sattık. Rambo abi. Demek- sattık onu. Demek şimdi bozar. Bozar İçiniz içiyoruz. bu bozar. Saat kaldı. Rambo'la. Helal olsun size. İyi. Maşallah maşallah maşallah. Toto Aga içiyor boza. Ama şey yalla bak yine internette Toto Aga. Hayır. Nasıl? 2 boza. Aleykümselam. De bak. Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi elhamdülillah. Değil mi? Ama kim sattı onu? Kim sattı? Ne meçhul? Kimin şey mancı? Kim pazarlığı yaptı? Avbalığı. Yaşar yaptı pazarlığı Yaşar. Hakere benim. Pazarlığı sen yaptın. Totagal. Yani sağ Yaşar yaptı pazarlığı. Totagal verdi. Öyle mi? Ama şimdi tatlı gidiyor boza. Bozar işte. Maşallah. Ha geri tutmak için. Sad gitti тума girdi. Значи, драги зрители, тези хора, където виждате, те са продали за един часовник за 2 бози. За 2 бози. Так, това си говорим на турски език. В село Ковачево, да знаете, като искате часовници, заповядайте в село Ковачево за 2 бози, един часовник. Женски, мъжки, няма проблем. Всякакъв часовник има. Електронни има и ръчни, и навиващи всякакви. Да знаете, господа. И човека, който продава тези часовници, ето го, вижте го кой е. Виждате ли? Цял чувал има, цял кашон има. Да. Заповядайте при него село Ковачево, казва се Тото. Спорт Тото се казва. Добре. Друг няма. Заповядайте. За 2 бози, един часовник.